Сәлам дип дәшәм сезгә мин Мөнир Рахмаев. Яңа елның икенче атнасы да узып бара. 13 гыйнвар көнне искечә яңа елны да билгеләп уздыргансыздыр. Яңа ел бизәге шыршы өегездәме әле? Резидентларыбызга да нәкъ шул сорауны бирдек. Кем ничек җавап биргән, хәзер белербез. Киттек. Тапшырыбызның кагыйдәләре шундый. Бер җырчыбыз белән саубулашырга туры килә. Әлеге җырны яшьлек тавышында соңгы тапкыр тыңлап китик. Бүген бездә бәйрәм көн, онытылмай торган көн. Гөрләп үскән бала чакны искә ала торган көн. Рәхәт иде ул чаклар, җыя идек бер чаклар. Бусташканда суенда үрли иде ул чаклар. Эх, матуганнар, бәйрәмгә җыелганнар. Эх, матуганнар, бәйрәмгә җыелганнар. Гадәттәгечә яшьлек тавышы тапшыруына бер резидент кушыла. Алкышлар белән каршы алабыз. Җырны ошатасы икән 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап, аның кодын язып SMS юлларга онытмагыз. Люция Миңнуллина гаиләсендә чыршы 8 мартка кадәр торырга мөмкин. Төгәл генә әйтә алмый, ләкин 23 февральдә чыршы өйдә була әле безнең. 8 март тирәләрендә җыеп куярга тырышам, диде Люция. Җырчының коды 075. Шушы кодны тавыш сүзе белән башлап, 1320 номерына SMS юллагыз. Сырап тормыйм, былай да
Yolamанов yıl sayın үйіне шын çırşı koya. Үйге болашақ isi тұрала. Ылыслары қиыла башлағаш, тышқа шығарып қоям. Ғәдәттә шул 2-3 атна тора инде, дейді жыршы. Илнур Yolamанов үшін тауышлар юлларға ұнытмағыз. Көктен орлы ай, миңа сағышлы қарай, қарашларың көз алдыңда, йөрәк ялай. Түнгі көктен орлы ай, безнең хисләрне саклай, хәлемне җиңеләйтеп, берне елмай. Akşaşaklar senin için, sen benim birden berim. Yarsıma yıllama bağrım, gafu et canım. Akşaşaklar senin için, sen benim birden berim. Yarsıma yıllama bağrım, gafu et canım. Seni sağınam, sene gene aşığım. Akburan jiller aşa, sene baram. Түнгі көктен орлы ай, бізді хисләрне саклай. Елем ұшып сеңа еркем, бірні елмай. Akşaşaklar senin için, sen benim birden berim. Yarsıma yıllama bağrım, gafu et canım. Akşaşaklar senin için, sen benim birden berim. Yarsıma yıllama bağrım, gafu et canım. Sağınam, düze almayayım. Seni oylar, yüreksizliğim. Akşaşaklar senin için, sen benim birden berim. Yastıma yıllama bağrım, gafu et canım. Akşaşaklar senin için, sen benim birden berim. Yastıma yıllama bağrım, gafu et canım. Регина һәм Венера Ахмероваларның чыршыны яңа елга 2 атна кала бизиләр һәм 16 гыйнварлар тирәсендә җыеп куялар. Гаилә белән бизибез, шулай ук гаилә белән җыябыз, диде кызлар. Алар өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерда тавыш 073 коды белән SMS җибәрегез. Şaşı bulup üstüm, üzüm olsun min üzüm ol. Kaldırma yıllar tuzağında.
şatlığın bäxtin Öz yarım sen minim Öz itmesen meni yor etmesen Yalğızımını otda yandırma Koynar otlarında ölermem men Kırağlarda zinhar kaldırma Sımsıyı bultırmış yazınım İnma turin güzel saf gülüm Men senin şatlığın bäxtin Öz yarım sen minim Balonlarda canım şeşekler kup Soylağanlar eyde soylasın Boşkalarını össen tek sınırlar Ülkelerler güne bulmasın Sımsıyı bıtırmış yazınım İnma turin güzel saf gülüm Men senin şatlığın bäxtin Öz yarım sen minim Sümsüyü bıtırmış yazınım İnma turin güzel saf gülüm Men senin şatlığın bäxtin Öz yarım sen minim Men senin şatlığın bäxtin Öz yarım sen minim Öz yarım sen minim Öz yarım sen minim Men senin şatlığın bäxtin Öz yarım sen minim Pisingizge düşürəm. Rezultatlarımız üçün TMTV kanalının rəsmi saytında da tauş biri alasınız. İnternetə kirib, yaratqan jırlarınız üçün tauşlar yolları anlatmağız. Həzir sizin ekranlarınızda Uzğan Atanın premyerası. Qarşı alığız. Bakşamda ösken güllerge Sen bir kömürlem Şeşkelerdey nazlarına Erip giden kömürlem Berlegenle bergende Kız salinde bergende Siyular Senin işin gene Kızarıp pişten yemişler İrinlerinin eteme Sen bulğanığa gelip akşaday Güzellerinin güzeli Berlegenle bergende Kız salinde bergende
Ришат Шәйхетдиновлар гаиләсендә чыршыны ел сайын улларының туган көненнән соң җыялар. Туган көннән фотоларда чыршы була әле. Уламның туган көне 15 гыйнвар, диде Ришат. Ришатның улы туган көнең белән сине. Президентыбыз өчен тавыш 072 коды белән башлап 1320 номерына SMS юллагыз. Aşkımız seni meni yuğaltırga, yüreğinden sızıp taşlarga. Durmuş yolu tik başlandığına, nige yağığı şudan başlarga. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Aşılğanını kütmezke, avırlıklar kilse ikev berge, nige jidekleşip ütmezke. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Tevgi mehabetin Xuday birgen sakla ömürge. Dünya bulgaç türlü haller bula, erinde salması yen künülge. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Qalsın bizden sağınıp süylerge. Aygır Molla Gildinalarda яңа ел бизәге чыршы 2 атна алдан бизелә. Аннан 2 атнадан соң кире җыела. Гомумән алганда 1 ай тора иде бездә чыршы дип сөйләде Айгөл. 1320 номерда тавыш сүзе белән башлап 070 кодын язып җибәрергә онытмагыз. sağınsam canın işlerine kışkırman
Kışkırırman işitilir gidip ya bulmazsam Jileringez kişip min gülermen senin yanıma Kışkırırman işitilir gidip ya bulmazsam Jileringez kişip min gülermen senin yanıma Eğer araşsam sana varır yolda Yaki baksam dengiz toqınında Meni yo'qolsam sen son işleresin Şakırırsın mı işitilir gidip ya bulmazsam Jileringez kişip gelirsin mi benim yanıma Şakırırsın mı işitilir gidip ya bulmazsam Jileringez kişip gelirsin mi benim yanıma Gelirsin mi benim yanıma Gelirsin mi benim yanıma Gelirsin mi benim yanıma Aynan Saxonovlar gayrəsində Şirşe 13-cü ğınvar günü jıyıla. İski yanı yılını bəyram etəbizdə Şirşini jıyıb koyabız deydi Aynaz. Rezidentabız için tavuşlar yıllarını anlatmağız 13 numara tavuş 069 kodu. 3-cü orunğa layıq rezidentabızını qarşı alabız. Тышта yolda машиналар, синдә миндә проблемалар. Минем уйда ноталар, ә синдә белмим нәрсәләр. Һәр нәрсәгә мине әрлисең, ә дөресен син белмисең. Күңелемдә отлар яна, тик син генә күрмисең. Ярдәм ит миңа, сине аңлатырга. Қолыңны сузма, сабыл диген миңа. Киттем ерак җирләргә, матур илләргә, сандугачлар тыңларга, чын сөюне эзләргә. Алда елга, артта шәһәр, күктә рәхәт
жерден ашар Янда дуслар, туғры дуслар Әйірегім тағы бір қабатлар Ярдам ет миңа Сине ұнатырға Қолаңна сузмау Сау бол деген миңа Anlatırman min sine hem de senin suyuna Gittim yaraka Bəxtli bolarga Dışta yolda maşinalar Minem uyda yeneden notalar Bik sağındım sine irkem Unutırga yok elbütten Rıxsat etmina sine yaratırga Yanlarında gel sinen bolırga Bir bizni anlap Suyup hürmet etip yaşagandagina Bəxtli bolar bar Rıxsat et minha Sine yaratırga Yanlarında gel Sinen bolırga Bir bizni anlap Suyup hürmet etip yaşagandagina Bəxtli bolar bar Базарбай Бикчантаев бөтенләй чыршы бизәп тормаган. Кытайда гомумән безнең гаиләдә андый гадәт юк. Шуңа күрә мин дә чыршы бизәмим, диде Базарбай. Чыршыны куймагач, җыярга да кирәк бит. Менә әйбәт. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә көмеш медаль яулаган резидентыбыз экраннарда. Otlar yana balkıp xəride Tərəzələrdən güllər sap nur suzar Çəşəkləri sində ilə Tərəzələrdən güllər sap nur suzar Çəşəkləri sində ilə Ayrılıp yollar öttü yıllar Sular sımon aktı ömürde Kümüş bulup çiğeler
taban Talpına bit köngüllälide Hätir kızgım şäwläň şagyldyra Min sagynam seni Leyle Hätir kızgım şäwläň şagyldyra Min sagynam seni Leyle Hätir kızgım şäwläň şagyldyram Min sagynam seni Leyle Min sagynam seni Leyle Kuplarının iyinde şırşı əlində turadır. Kilesi jırna tolanda ekrinlep şırşını jiya başlasağız bula. Yaşık Tavuşu hit paradının kilesi rezidentini qarayız. Hit paradımızın jingçisini qarşı alığız. Uzaktalar meni sipap şeşlerimden Sağışlanmasın mamlanma Sağışlarda doğan manlarımda yüzüp Qaytarmın min tanlar doğanda Bik sağındım oğlum Bedre talarını Jamalın hem şekür çişmesin Yürek tıngı bilmez Janğa siket inmez İzgi sularını içmezsen Uzaklarınıza sandu açılar
Шулай итеп саубуллашыр вакытта килеп җитте. Сәгать дәвамында сезнең белән мин Мөнир Рахмаев идем. Әгәр дә чыршыгызны һаман алып куя алмыйсыз икән, мине чакырыгыз. Килеп җыеп китермен. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен Supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.